Mik ki wedi pa boss Mik. Joma mar boss Mik wa foyo ma wa mete wun ki mar boss Mik. Ento watiki dano moni nget boss Mik. Watiki jomo kene magitime atima nyiki mar boss Mik. Magi pretending ni gin ki ngeo boss Mik doki mar boss Mik. Ero wun po mar boss Mik. Karma boss Mik urin woho. No po mar boss Mik. Kombeti eni boss Mik udugu gang. A winyi maliet ka wun ki kumwe yo kwanyo duan boss Mik ka umiyo bolu mone. La mone pa boss Mik. Ukwanyo duan boss Mik umiyo bola mone pa boss Mik. Ka dong pere kere waka kere. Watiki lo rema be, watiki lo rema raju. Lo rema raju tiye. Na ko lo remone matiye lo Judas muchar Yesu ni. Kitiye. Iada wun utime ni omar ngarmon karma ti wako latin wa yo, latin wa do, kono boss Mik. Lo remi penye wengi mari. Mukene tiye magidegi. Egi pretending niki mari. Mukene gina gi yera dada. Egi pretending niki mari. Mukene gina ye lulori kuma raja dada. Egi pretending niki mari. Do rema beji tiye. Maraju ne de tiye ngeri. Miti yung duan boss Mik ni ene bola monene. Boss Mik neno be example neno kar mi kui. Watiki kar me dage kar me beri ki yom chwin. Yomu kene pi ye bet ki yom chwin. But wun lu rem mone ma tiye mere ki plan ma pat. Miru nge ni po bal neno palo bama be kung ngar mone. Boss Mik ko chak neno lu dier ma don. Kien magi bera kuo kere level pa boss Mik. Eno neno mere boss Mik neno mi tuku ni. O nen history pa lu dier ma don. History pa la dillobo kiro chak kere donyi ke. O nen kita history pa la dillobo beru kere kar ma en donyi ke. Cho wekti mi miu kar weng. Watiki lo rem. Magitiye chalo Judas. Magitiye ateme ki tero gini no me ki chat boss Mik. Iada unu time kumene kumla wori. An gera raja ba boss Mik mo pe ma aneno. Ka unu neno raja mo kum boss Mik ba. Cho ye ni machalo dana beru ki weakness ma mege. Dana machalo dana oli bala ka mo manok. Pe beru 100%. But ka unu beru bal mo ma bene ti pasena deke ken yo abiche ken ba. Cho wek 99 pa boss Mik utiere yo mati ma po beri yo mugom. Inge kiri yini tek chalo ngo ka lweny beru diet to twali kumi wange dugu goro. Kiri tek chalo ngo ka lweny dugu duong to twali kumi ba. Toro kero ni mukene gina mire timio. Weko boss Mik gubu ne matipi ya chuli mateke. Lweny dugu duong ngay kume. Weko kero ne cha mukene doko ping. Pien wunu lweny karo. Lweny dong rach tutual ka ukwanyi duon ngar mo chwal bola monene. Tien loka ni planu ti duong makaro kare. Ugwake. Obed maungeni. Ka ideg ngar moni. Weko mete ki kuone. Ka en bene degi. Uwek ini mete ki kuoni. Uwek me ngar ma mete me ki kuone. Inena we. Ngar ma mete me ki kuone. Kati ya chier maraj. Kero dong idegi dong pe mire tam weko chiere. Ugwake maraj. Kitimu jibu mukena mano. Chier nyueno widano. Ka ngaro moni ti atimu jibu mabe. Pe chier roja nyime. Weko mete kitimu jibu mabe ni. Nena we. Bero raj tutual ka in. E chier roja nyimpa ngaro moni yo. Do rem boss Mik. Ugwake. Ungeni boss Mik ubero dano ma maraj ngeyo jimi ba. Al-Qaeda. Eni eti senior eno ineno eni. To boss Mik ne biri cha bape, biri cha ming, biri cha biri ngono. Ugwake mogi boss Mik. Boss Mik kita wiye neno tamo kere tam. Utiki ngiyo mone ni. Boss Mik watuko kere, boss Mik waberu waketgi. Boss Mik nyer wakwa waketgi kar malach. Nyer no ngwejo. Nyer no kono ngo.
ong'e ni dano loke dok dano don ka iti don ka dam mapat pen gaka neno dano ki neno machon manaka yang naka imir ki yik kere ki neno achiel gopa ki lok neno boss mi ka nyime laj aka nyime bo lwenye ni wen kare bi romo ci bene gik